malo izingaki inyanga enibekile ukuthi cha at least mayefike la usuke seyikhavile le nto umzimba ukhaveke kahle ama nutrients umlayezo ke uthi for the first 6 months inyanga zokuqala ezi6 kufanele kube ubisi lebele lodwa absolutely shuthi umntwana umupha amanzi umntwana umupha iparish bisi lebele lodwa for the first 6 months yes from 6 months going forward ke uyaqala manje introduce ukudla according to ukuthi umntwana angakhona ukudlani ama mesh ngokuhlukahlukana kwawo and as umntwana akhula ethi 1 year siyaqhubeka nokumupha ibisi lebele kanye nokudla okulungela iminyaka soke ayiyona noma izinyanga soke naso siye sithi kuze kube u2 years ungamupha umntwana wakho ubisi lebele ungaqhubeka even months after u2 years umuphe ubisi lebele kodwa kanye nokudla okufanele iminyaka yakhe